Impalungil o songon mo ra rogul adre kuk mo sabi iltun inin material program ra. TMC ageste alsil sa alan Marbou. Alan na dodong ni rogul wasinga na speaker Koror State Legislature na principal Midgenti High School na coordinate chair ayudra blur Palau al time kada mo tal de sang din soal mutum isil wasing mla lo yang klil soal mormurtum tara samrian mormurtum ora ka benolorior alambang ariya number 1 number 2 makmongu tel te al ngulo siringi mangguk mora igen lomdas weng ngusengil mau dasuel gire del mutur gau klat kerni rau eran albornya sengkel yang bade lerol muklub seng mo sengkel oro nga ka apto ka karira adra bru dire kal ngilai makuk mo ngoy agel le korgau ko da do terung ora madam malungil tutao ungil do song alen malungil ang mamun sa emil ko spera TMC akplo lo maklat ka adra Palau di segi da tara man mokter ka mama baskati alam mag di kamsan mo ko sip jadi dong oklo emo do ra adra oro rogoy man ada mo sabi ilungil loreng se ungil lomdas emo ungil senkiora ita comfort tayo lang da sabihin lo dinner ko girir sabihin nga na sitwasyon sabihin nga rangarang mo ak mling asule me bay me kudo si yung rekor kau bom stat kukol ol tayo lo singa girir oror mora adro oror direct mling asuli tigir rogul adan nga rekir Palau mo sabihin uktun inin bertiang oror o mo danglil lo tagarar toklat sel borsel turmera bro oror so ngoroy sirala mang importante dulit sa autul mura everybody nga blur oror mang orging ole korkaw. Yes sir, malungit osong dubak na para ito former delegate Rigido Oriol, former senator. Kita malura dubak kal Diyos. Naging alal dabar niya dongu rubak me tulke waigel olmetyang hindi guder sidra ada banglu marklok lang tangat okay ida po telek kaigel dangan ni sit omungul mo lang sa makmapkal yung mo sin mo karuba ang kutangar ba kaw ya madingi madu emedangali niya kimospen mama adam madi so sa titur ya uspe niya akaidan sa kaw namaklar mamra toli mo luba ka yotor klitel kadel talk mamra kausis ak TMC hindi rin mo oldra sa rogul adra tiya mo niya te lirem sa tel show hindi rin mo rogul adra orior kabenor ma ngataklet tel belu ma rogul man masit tel belu ma adra Palau rogul igir rogul nga rongul untila tang matang ay maldoda sa rogul ay kinya albangalam rabit kalsils Michael yuk pom ada durel ang bol niya igin kawa aso magi mosa so magi momoru no sper kamam dongur kaw ati ngem na bula igaro ko yagi mota sa anak tela rubak Jesus amen makamal masawle udle wala idu marbek adel tilaw mo niya telir ngaregel langaring comfortable yung comments rigid o mesay show Emerald di la elon closing yang nyamar masel secure kita atau oriol katatal campaign Emerald di kasi la imelbong do grisra balot tergit say abuk mo tetele la government tergit mo sure git for the next 4 years ko tutele ngawak ko ra milingin selon team kilingin on team at mo kom la amo mura debate makra di milingin yung mo ngarang si adal gukme not so much in debate si adal gukmo adadu candidate sa loob tayo nga ulo swed ling kumbarak mo arogul murta nganya tugubet sa nandin mo show
Agingal niya dongura ruba dongura adal dongul musyo. Kados pel mora otrok kargide laro marugul ad na tol gida sodan numero seguidim lo dia maul maktirikan mal misal diri kam lo ngia te almak nakme kaduk kada duol natat meng ya gel tol mal maktatat klutra kutul mora garurta mal jo sisim gira sab aklira migir al kung nang lisel face so kasi we only borrow from the future generations وملال جيدا ضرورة تقوى قد قرجيك الملال مثال غليل أقلوه من كده مال نقدر نيا expiration date ترجي أكمل إنجران نيا سيل sunset date ترجي ده أكمل أكرا تومستون ترجي سوات سيل دو رايل قد مرات تربا بس إذا المولا وريرة الغاية نسيا قد كاك من ديها نيد الترجي تيجي نعرف ملا ويس ما دخل استريل ملموت تروي بس تابسولا روبوت تقوي يلا قد struggle رابل الأذل Pilevero bakal maskil yedel enjoying pristine paradise edo gurusin se atrabl all ilmo o mga sangaw siya marungo ger por ay dong mo ngara makmal migi se sergi sa tara adal gora mal struggle mal pagil basic needs di ora la bras ora la togen ora la denging galmo ay gigil bel dumar adal os paangas peringin Algo que demora el momento a oblir más a hacer culto más en este. Que dimos a estar oblir el mes mal mo makita algo como kidir que demora más a sacar belo. Kada mo masang ang wadom das wa abdo drum das sa maklot toy mla besel. Mor kada iman at targi de yu kwil mo wadom das me da limit talo mara. Kumia ruba lo idibit tel belu. المغنى نقول الجيريا ما رجل كده الملا سوي سبعة مكتب الغار تيجي ده الغارين دي ما تقول بس الملا مو out of control ملا ويتش المرة ليبل رجال مال مجرد مال مكتب الموضوع كتير يجي ده ديريك المورا مليد التقرأ يده سأمل كمسة نعا تكتير أذن نجي كتير أمور رول جيري لا يود ندير أكستو ng gire de lumarak mo sel siya singrat makli ayu de lang siya singa orior mabela raklo aul ma melmedu me el boray dung ol dar sergi del mora jarurta di vera de bora gora mal go maga tetelel maigel botolger so del baymo ongira igel ga wala podom ter adro gue dodas a tugubet el makreos amul susrigit el mora rubugul ter belu mar masit ter belu ibdul mangiray galaw maram gatti marubul kaldew ma asel bilu miray tigal garngap ma ngara mayong tigal rubak kaldil kaldim tigal rubugul galbek kalreng ma ipang seine maibrel ma ngara matal Gid ngaram tal ma igal bek el debe la igal bek el hangra orior edo kera rogul adel tira kera blur orior mar adel tira ospera blur orior e gida adrut tenda di drutra el mora gingalak mo titirgel se kya dos shotti ka wagem dilu tel blu oroi sar at ka to kom la mem kada dat magal kakat kakle tigwa blum gidel kainsem pire kalbo do da sa respecter gid amul el susrigid el mora raklay marubul belaw rogoy ebi raklay man asil belaw rogoy direk el mora tangak el president surang el vips vice president oilo ma executive branch sa parliamentary mora senate president tangak el senator Baules marugul senators direk el mora speaker ganay marugul delegates direk tugubet el susrigid el mora tangak el delegate rigid orior mongol alu mardirek el alila governor rigid chairman ng Governors Association chairman Paloy marugul governors mar other olbira igel belu speaker Jefferson Thomas linya hukong Association of State Speakers marugul leitos mas speakers matubet sel moral mo satyal show malo siya susrigid el kami mga sulin mo sa mitunin mga
Udler wala idunga amal lomrak mo no matter who or when ada mo lagi ngal la kabelment tergida telget lolgia udeli dela telget lolgia utamela la kilingir nya order rogui kami umne famous agit makli telget lolgia wal ula balu awre la kabeno la gel execute ay la ngania girelo tauta mung mo ang nga rogo kabelment tigidas el dimral katmok lolngose masur adrablu mung kademedu metel di swadal lo aisar adat mung batoka tokol madung batoka udasan madung mal sumung kadup mo ngatangat makadamo tel ngal kadamo mulmol maiger rogul ngal lela kabelment tigidel masur diway kabeno lang angin malmol ma tokol udol igel ungil mar malungil udas kada malmol mawil udas pora idung ang swadal mal makataklil waseng dia kadrut tolom tok kida mel loda ka udaswet odas ma adrablum I see. Pokok git maklagem porgi del mo misis ungil government meski data waseng ngewara kan morior selbol mereka ewara ke angidil al guksal modersi nganya mokterni el mombrula selme e buko altaw do swel ma brungolel sel got klubo la adra blu rogui tigel senkyo tirgenya mo omelita sel yitik se adgulli mol brula gel lurol gidar ade olta krabelum kora selbo ada du bora idung akmo suaka dim ngada du digu marak mo alas ada du nani gel mokter gidel du metel motor gidem del makalak lugu mal ada mal mesaigal sio medengin dingal sumbay ko ranganya ora gel kawabuk between then and now blam bring sa adra blue sama ko ra discuss maybe nganya tele sa edel ko ra Oh, meda mada ka man sulang Marbou. Medico Marbou ka ancora. Clar, ma. Un club gul da guk review ra development ra blue order last 4 years. Ngarnya ako tulak mi ako ring sa blue order and dia ka master plan. Ngarngil mal I'm saying this lang kada masadar order man maring na develop rin el alta ngara ko osnge melgirela ang master plan na blue order akbas ka wan scenario ela amaru rabli men even though na mo gagare blue hindi man require parking lot sometimes in dia kalsibela ngari ada dia kalau umlay require parking lot ra masosostir ulgum ko kora mo ka no ngara osnge melgirela parking lot ra ma atogora aksektu parking lot ma development ak isik sektia zoning ma GSPLA ngara ko osnge melgirela besil development ra blue lo ya kay gigit tablol man sole udele ora idung atang di paring natin din no otia osngedra ato ko master plan angaring mal makatatal mede to my understanding hindi katam mo amen dringi madia katam da stobringi tiang actually still a living breathing document sel development tal yung marak mo adung obising namo ge ng ulmay rulia special kami tin mo o mesuring el madria batokal at menjadi betul makasanga ka umdas ringing watyang swat sel bol batoka o singin may kagil tokol may ikadam sa kasi ngarang adi late ringing ngaral mi o singin ada serta madi late ring mingiri mo correct ring ma development tamla matay tolway same jakal biot tadmel waital madal kasi require ka parking lot and net nganya ula building sonic mo girel telar fita
mo maring maun mo kasi ngora mo dia el government trigi del masyar adro si kasi magara accommodated tagi the situation. So on a case by case in girela ay gal border gid ma lagi SPLA ma building and zoning in modong okle o mes tial belu gire dem lang tel mi map out ni mega decision according in mora existing tetera development. Le tanga ka semla muk porsetala utumel ngasay nga niya close well allowing parking lot to require hindi tier diyan ya la sing require engal ada soal develop pero makarang di parking lot or kada development gire del mo adult mo ay ka kada makarang mo sumok while on that building and zoning ay gire permitting amla mo gire ng okra alula blua gire protector dem sab akar dem rungi mong biot del marar hindi sungo mong namo makatik at aldoreng sa tial mondal wase ngaramang maldi simple mo sprever al sityang ang amar sa adwer makngiri kan tiin maamingir tiat process al markamata process ngire den modong oklo ame sa gigid amendrala nda kasi den mingir mal abul admin blabol amar sabli ng tial decision structure balong sprever ni gid blado mo al ula process tial government tarat almo makring ni malwais mo al require executive order kalau tu executive order lagi dan mora lagi commission ma or dokumenya ar adel me cook to renovate tabu mueva fitted basta telin got mo kay ga dalang okle mora idu nila adang arni dulung larang lagi matulungal katil may basic needs sa ospe dasal ng okra obvious do bat tiel blagen mo itulmiak mo maasrubak adak haling gina del mo tagi the process setta dulugonik mo se gina del direct kulya uroleng kada obvious gina gina sabak hindi ka lukti maral metyang develop palang lak tumalik tiel mawari ka develop hindi kam sabak ratonari ma dinggirel direct mo ngatan table Mandia kal dilom kodong adal jom kodong follow up dum makarang asum sila 5 working days hindi kangarang tia adwela adang abul kulo ulle kita ngarabli dungil dulung ulit adal waising waising dia ako nasang responsible statement akala kami tapora tokora youth kami mention na tokora youth ra tokora drugs ya kung daswa physical fitness create a better mental decisions. Kung mesera government order ang aigal experience nga kan witness sa government order ang aramol me amra la yudro orol mom itut. Jakloran mom sisi. Yes, ang ari organization no marokul to inding ang aramong isel bornia a youth week ya order atiko over youth Palau rogir ra togora blungur ma togora space ma togora uniform I mean they're everything kumdas wetirge ya order amne special blue mlaring attraction ding dial lua el alsil dim morning senira every day ngaringa adire kalgel na meranga kalwasa ka mo ger candidate leng ngari ngarbi oriol les aspectos et adragar ngari ngar mla mombre ka mardir ka ding segidin mindset ra ayudur Palau mamlagar kumla katara mal mlas meda temem ra tukura youth ma kamo ay silwasing makarang ka change tialo de surar bu beraro se tiage ngaol ka doya ka dia ka hospital ma dia ka doya ka progress ra government I think kamo okor o tio se kemsi ikit hindi ka mal msaw le taratol always been center la decision rikit ma kaduli malbiot trida me waseng malagar gine de mengalak mo raun malagar agar alkal amu kobe sa rogul tokoy
Kobe samondar kau. I see. Kada matatingat. Kada amana dinga. Kobe samondar kau. Mengira dan motu trik mo gangara mondan. Gangara dalang okkal wangarang. Gang struggle rangarang. Kamadingi kamama sel aladra sense of superior. Mlamarula igal forum ra igal school blue whale. Engge so singarawan na ngarak tapel issue ti mental health, finances. Tidak akan ke school emal luguru sili gire la finances. Kama magi mga school hindi kami masang daw. Arangal nga ta mamlamo masang gire nganyo finances ti. Ang expenses ti week. Expenses ti rang adengwa ra ulam liri mlamo ta bula. Sel bola kay gigil mo dia kat sebel realize ak mo ay gidam abul adal dia sel keep up with the pace ya kamo rang kamo sige sel lo trule la kal mo subsidize sa gidil lifestyle ka. So it's not only car ang kada lo nek matasel amueng hooker ka ya kamlamo civic kal ka mal ngungulot trarini ka kamlamo sel aklangitak mo kamlamo ngi bisraw do makamlamo raw do obsok mo ta mo sangi kamalungin kamle mesaw do di sel atom balingek lang kabit tiklik ta kung tara da ilulusel mo nang laki mangungin ay gagil basic to korak da gila del reinstill mo da do la bekal silt ina ka umrak sa government ta do la program lagi ingile ng alin sige de reng adal mut awder al empower o luir se reng al mora rangal Giren mo niya rehabilitation program. Dasal listen lang ngayon mo abla kalbo sa liya rehabilitation. Kita mirul la ingat ko set time aul mas include to trail nga youth program me nga pong akmal mo muit mo ka ba no? Yang nga myself al muit mo udali sel youth service network. Mo do ay galbek tigel youth service providers. El mel muit kan binitil mo ng oklak mo kapong. Angal kasum medum na Koror State tinangat tagi del program. Hindi kita dong ikmong kanganganya behavioral issue na ospiakat. Ngulme bebutiang kaul adra ospital, kaul adra school, kaul adra court, kaul adra criminal justice. Kami tagi del issue ngin. Kamuli ko nakanya siya Sige din niya tiang kadiri rawu ko dalam kat makliliwukling kalangan. Mengalang kada libera program mo basket the recognize nik mo nganya ko ra issue ni da apply iti mo crawling mo regen ta sumakli hindi rin kaligay opportunity o ay do ngaya provide mo ra ngal kam dingin tel belua dangal ni do the chief youth division na Koror State and you'll bubu activity all year round tigel bu gim dila nga youth selbol mereka endrai kamamamala nga ngerut telal kam time age hours raw yun nagdulu marak mo sel after school sel holidays sel weekend sel summer age break September nga idol rablu se atemmed raw yun jagat tel 7 dori to 4 dori special raw yun rayo nagdam last mal muso sera nga may age activity se sumar nga kada activity morti ada guk nga age lugar aklo activity ito mo kita din admong jadi dos pe alla al mermula al ulmal mo maring kaya ka activity o maktiri ngam nak mo asing gire den mo rulik tel public work gid el mo trade school sebe gero gol bedeng la trade ma skill sangar al sel over a PCAA el bora civic limited ang numbering angal gal drop out na dia ka program ni until mo 18 masel klot ta masuma ka mle freshman drop out mo 4 years ma either W mingin madali tel public core gid ng wangal kalmi sa ka kya kamdu la classroom ng academic at tang auksal mi tu ka sound ramline ng swal mi tu ka denging swal maliot the gid program gid mo ngititirang kalmi the rehabilitation program just last year tamlay tirigay adra Wesker lilutel me melongot tangat tingay kloro ba kalmne founder CEO galilutel me malmut swalo ng sergit marwa Sarah nededo kwam
Tilige yang mal sembong ra gigi to ra a rehabilitation program. Dongo titil me de ngo titil ngal gede mo de rehabilitate. E de ngani sel mo tene program sel le swad runia transition living program. Kahit prangal gal building ni mo sa el sugo manganga kalabus made la 1 year ngil to. Kada mot mul partner la bangela la bolis ak mo lebet tu tagi program ngani gagi program ra tora trades ka skill set orang sama tora aquaculture agriculture magdamelo sa aklaw el skill raw momodu financial literacy abangel momodu money chow to them gagi dangal kam self top the self within 1 year yangal kam lamos sa bael mo independent hindi ka dil tongi sel time me el top de galbus معلومة تلقى جيد الجيد لو بتأمن أذراق سيقصيبهم غلبوس أجد توبو ذيك لا أنت ذي مو ريبيت هذا شيء تقول تطوب ذي جيد عن يحصل سلمية سه أو قبل ما بوليس كلين سغلمين أفكار سغلين غلمين أنا يقول ذي جيد ذي قط مال مو أوك لأبوك قميص تيجي القرار مال كلينسلي ذي جيد الغبرمنت هذا قال جيد لو ده قال جيد لو مدرسك مقرديت قردي مشيرة ربطيسة هذا مشيرة أضروري من دي السؤال الموت لجنة سيجد اليوث سيرفيس نتورك ذرلين مونجيل دي قاعد الستيت تريدا مدورة أيقار رجول تنجيل أو لغلو للا كلنجار أو دسويلا عاد أبلغر دللا عاد نجيل المو partner naman tiriya bek other multi service providers unitel issue ke SYC katukot lang tangatin reset time lang ra division nong ra division kita full time loryo tigel nga division na state ta full time loryo tigel yudre pa hang la appointed tira legislators tigel volunteer madrira yudre kalhang ulmum lornya time kada lulia separate budget tulung mastri ti yang ngadre ti omes ti la partner lo bangela division algida contact program ti la malara ngal me participate ta program namo time kumna masadra board da SPLA board da building and zoning baim namo gire del direct me masti ti galu gide اسكوم غدا مرال برايورتايز اسا ايو دا مكتوب تلغيد نامو غير الموت المستري دا يسانتي دونورتي مودودير كمو اوبريت الواي غالبورد التيري اوميو بتال يوث بروجرام تمدن ليا بروبلم برتي قام دين سيل ابا قادويشن نامي سنتي توتول ادو لغير كمو سيل قادويشن نامي سنتي دبون برينسيبال لا سكولا مال دي دون اوكلو التيريجل المنامين تلمو أمورار تيروجيل graduation ceremony أوي تيجي SBA تيجي student تيجي أوران تيروجو MC أوران تيروجو لقد empower كذا مقرأ تيرا تيجي سي ownership وان سانغال كمو سي ownership را هذا أقليل community نين whichever تقول عن يتقول هذا رأس سامرا موي واسي من provide the opportunities المرة نعال dia kaman masaule ako mesesel legal campaign raw ra tara mal mukora malisi ngia tokora housing kada makara kut maklia dan clear bikla adal mo o dia leka kamsadra mental ya makita dan akila makita on this way you're right kam kora an mutu mi ko kauls mo dia kasi kamagara asum kamagara menor kamagara kat maklitel tokora housing order ako ring sa ade dikit try galaw dikit try galaw yung wal ko lang ano yung plan na ngin mader mo di comes to a point was hindi ka master plan mo ngora wadi lang around the square at ko housing kam ko ra o tia o singemra asum kung office magara obang mga pokla to ko housing hindi ka di galaw tialo ro gira abasa ka ba yes yang mal saudara malung liger en demutel smisi sel do saudara yu dengan kata saudara sel adang alen mal sung mungin la drang ok salba akla drang ok
ngungil etel la drang ok yang al kal top dra blang ngungil arong meng aktilung yang makita rong udin dang unik mo gid da ndia ka da saigang almigin al tel belu am lam mamaleng aparaks se kotin maknit rong udin to koy adro or buigro or Puigil orior, ngal orior, adre belaw. In my generation, kagare sel dosa da barracks. In barracks at tigil domestic helpers rin. adra or bulu Adra ngot bulu. El at time, ngal belaw, amale nga barracks, sel bebil oboptik, a barracks adra ngot bulu. Sedi kan yedol ko yung ito koy. Selu doswela legislator ikalaw siya mo ngalilo tas ay kal mlamem top the kel show ay ke naringilo tas age rak mo kali di masa dia ada di kay makma kali di masa dia ayuda lusa ata ko lusa tir tamna mo sorry mlan ma ko blu le bom de tas it takes a political will nung utel nung das ma si okay kada mo ko do mo Masih next na dumasi, ngada nga face tela ngamla mo ngada tela. Ndiak peteng kasi o tagi daw tas mo. Maun makasay galuro ragi ang ngaringin ongoing makadam sa del mo ngamalmol manggire del wase mo makadamol taw to ngira. Mang akmad ngali sel malungil doswela legislator igalaw nga telba igalaw telba sel ay building mo igire housing. Malungit to koy yata pong yung mo person yung game game mal madingi na tinga sanggila to makmin ngali ara ka ba norle gados pera ka ba norlo taw tay ka to koy mung ata to koy ay do nga kita mestiram girel ade tamna mali setira ay krela abalur orior matungilan ndi tanam mali setir di sel obre nganya so le mama amlo koro ra angarbe gimlo koro ra ager megel hang kumanya te lam rali sa amlo ka ding hang ramam ngatmok hang ramam ekkel hang ramam me contribute mung bagel dilung kad mo partner lo manggela a PCS mal mo tatat partner ako state arwa Peak Creek sel dugod mo partner once and for all medal la committee Medal la kami tin medang oklep da sitay na direksyon. Kaya gid kami sa tel ng oklap kulat yun. At sel lo dang litera man no issue masem. Ada dia stable dia secure dang april. At gida wala dang le del among sabay del adu di crew mangya sa tel tigal wuk ngalet rangalit tel clan ra kulat yun sel ngripkal. Namra lumtoy sa ngil dire lo sigat te almong Musual mo lora serta mo moklo ngigi pa losi kay gid do amya siya arangal ka man mo moklo ka bukro sigat ala ada mom det or ya investment travel ya kalbiot to ko ya kalbiot oh gida mo mesok mo ay gid partner agency gid for environment EQPB kame podre la committee base tiagida swad tiagid ko takme del gabos ng atya nga sila state kame do mesok kasi magaranga Kad mo magigil mo ginilgit, mo aka mo day housing. Kid all marak mas not only the dito gigi. To ka na mali certain hindi mara tel process mo siga utman may. Ika give up. Hindi sel kung law do itilo mga give up. Kukro ara lablay. Mauna sa ngala state mo tigawin say. Lagi na mala oleng rar so eventually Although the mo return na state. Development. Oo. Hindi katswal magigiya umsang level malmom sisi ya adra balul guru si aloita. Magigiya to ra using set to ra ngal kaswal selgit makliya ka bano ada si segita umarak mentala bodrut sel turnkey project. I see. Merlim el vol, de das adlo almong el wuktilom da sa furniture nin elogi gogil haraw. Wagi amli. Matu el self akleb al segit sel sumungil drang akla ngal
en dagwal mda sa tukra traks munya kang di telabla ya bang masuma adam adila kada asang al harar tel barak sergi kada asang al gora umdaswa ala langra mangaran yarangal ka feel sing Maria tero mo sa ngil gumdas yung mal koram le attractive subject tra aquaculture. Kamisada housing mkit kakara arala kalita man medingin dize. yes Sel kuget adro omngedeng. Di ara lurin mo sika odoy meng endabel diri merang algileng. Omultra ringing nguk malimis. Makita endaban mga ngigarangot albulu. Kita laman mga ngigarangot albulu maluweng. Ndostal tabora magitileng. Nalu ka mga nging ngawawal. Kamgoran mutul malis mo di segi dili tokor aqua. Ngargera kora pasipol wasyol. Ibo morula bakal gumilto mo ka what are you going to do with it? yes kabayo kami ko lang sige de wala idung makatkit kantolan siya sa lekor ka ma family bigire la tara ruba katel balloon late brother ka Francisco Review hoy el tiria de pioneer tokorada el umrak mo ko mga riyom Inge, istirinya akmadiyak mangilong gegil sa alidale. Mr. Tamboling and me. Matamla ulang sa ray-ray. Matamla magtatal musubot tekto ko lang. Aquaculture. Malungil ako again. Imol to ko sa barira adi utsul adrabalo. Almo partner. Hindi ako medo sa mga malbang alat skule mga sabay the trainer adrabalo. Utsul adrabalo mo oses. Di siklo to telak mo oses, yadan mali mo ko balmor. Tiang ata ka dito ko ra adalom nikil madalom agriculture same concept kaya domes. Ulmar ada mo masawla rin dit tell sell return of investment traong umor. Marbou yan bato ko oses agim takes about 3 to 5 years. Namos am lumagitring. Diesel investment tragal mo, loading, maintain, grow. After 3 to 5 years more. Tamo maaring. Kasi may ito mas olek, silblabo ko na tamal gargik, kung silblabo lungil ela dal maled, igal dal maled aquaculture, guktikil dumam asang lang tangarang mo. Umar mo masawla hindi ka to kay pila do bang ado marasel tokor aquaculture agriculture agire de wala idung once and for all de gimel ko sa namo gire nga niya central market lome sa kagid tokor agriculture ma aquaculture yan mo ka rin tilo maara del malira tel campaign ng akmor ko may mititigal sa alid nga say ito mo masadra shortage ra igal local produce. It was it. That flight tamal di within 2 hours. Almost every day. Ngaram na kasi organize sa central market and mail. Once el bol ka rin, tik mo nganin niya supply. Adiman naman nganin. Malklo. Hindi ngaram sisi, malumot am sisi sa ilagot ng krisay. Koror state government. Madalila central market tergid empower na rongul adal mo oses ra mo malal meranggal yasay onra ngarang play road en match of edel ngul megut mukli even sa edel partner lo ngabang gila nga 16 state mo ada madi matchin wala idong rawan el self plate rawan el okyak ay kay perishable items ay kay gadi goli lang yalungil ng kosi gin menggirel di kantinul malmin sabi la da dua seguida order tora aquaculture klo almeled mo kadmo Koror odoy akmle mek kataklik mo pira namtira adas elmel mugurul la kamdok el imol nigel el yakal mururingin abul ad ya sa el kapitra horiping ditira dia ka imortil mablul ad mugurul la kamdok
Gitu patel pristine paradise el stamp. Masumo ba pristine paradise el stamp paigal producer git. I'm sure other igal lebih blu amma sorry. Sebab el dulin masao maigal gidil ngatel to hotel git. They make sure say nga mo igal local product. Lebot tayo center market tam other blu. Baka low shares madingat mo aklarong low shares mo mga nguti agi el maligal mo tayo center market tam malsung mo madre la kadung lo tur akol government bol galra abla kalbus bol galra school labor all the age labor hospital el diom aragal malakad mo dom aragal the important me meda nga katmok lay gagi local producer gid ya gumrak mo gida kadangal tangat el mal kloa adabet el kloa atmed el aiter seldo asem morgen magera kadmos peti gay semong el me sube adabel ablu sia bodo zone ngil moses nganya sab el gukses ragim nganya sab el gukses ragagi del ngigel nganya sab el ses ra kamadiyak mong giligal skela gali ar oy التلقاء الغاضيين وطما ذي نغا سبريل بريد نغال تلفيش لغا تلفيش ليغا ما يغا عمال بطوق التعال what it takes a political will لو مسك سنغرا سبريل diversified تل not only غضم نصر revenue stream المتمورة قبل منت I get تعال المرأة ضربلو ذي نغا سبريل قرغير سيسل ذو سبق لدرم أقليم من كلو toy ending ako manak ma dakat maklin mongil imma sabay ngi dil other benefit ring ngegel local commodity gil sabay wa tamtabu yung gagid nodrak adik takatungul mera o sisibira program gid rehabilitate training mura transitional living program nakmotiagi kaungang kamdu som adrases okay tiagi el agmalal mtiang telalboy lengan namos emel harvest training harvesting o motor tegi da klung law dem en mua financial advisor la ko state tel ko state ta ko government tedingan ngay kan kadi reprioritize ak mo ga kadola al daisangan makarang ay kasi den malme mal train arngalget maset top dangal kaya il program en sa del me kasi al digia ut mo order ka partner lo banggal ay bebe state tak mo me da kay se we ti kay lo soli lo se semelerong low shares ay gadi na kasi alam ko help ay gadi ba state matang public land ito ilpel mo ay gadi ba state at the same time ay gadi elamet yan nga gida orion mo sa edel irigal nga niya di medrele ako lagi not so much sa di swal di omger tel puro government trigil mo sisi but lolisi ra le sumta mo sisi at tel belu mar adro ko ya belu mo sisi I see. Okay, kang arti lagi dem sakal bring gidin mora. Ngaringia movement all time do mesri al sira orora tiale Chinese investors. Mem tam kada ora hotel mo may kagidem la mo operate. Ya one day to digil rule mo. Tiga tang naklita undesirable alien simla mo ta dial sil mutul merbela. Ulgo mo ka benor. Ngara osngem gini gidel hotel leng gora atika la mo itel mo au dikil do el dia sila government ol gora ngari osngel giri gidel lega mo cloud investment kumara lo sila al silseng ngari one or two Homeland Security American ngeram la declare was itikan adal milkat oregal hotel dia kan giri ngartial belau kam ko hotel beso masige kan marang sa government order processing mining mystery other belau mo clear to auto route kam ko adi I'm just bringing you the idea mo mesbase ngara ko osngem gira oy gidel le mal lungil gel sa order dia ka the swell ma akisi el girel segil tora sent amo undesirable alien if development nga blue order mo titrik mutya nga private land nga public land so mga public land siring wise ay gaw ela dabong itamla execute contract mas public land lo bangela KSPLA nga do meso kasi
contract ng kumul mo lang tanggil mo na sa contract see the front adal dim na kaudo dele dulus pe ang clear dia kala madu ay ngat to rasyo bay malos pe anges en se de lungos will wasin mangarang rulikta dia bol ay sore model building langara mal even malangara private land di sel swadal mal mo but maklia ang gira lang communication national mas state temo ka din kita dire kan mo mindful wasin decision na kita sugumong mo effect development blue order please mo to dul main bottom mo dul wasin lakdi ite building wa sel mo ay short level yung marak mo dakangot wala idungol mo ngil tetele la tokoy mo abla takal adu mar adal local way club makotol na ba asin yang nga private uwang nga situation rin adal nga yung hospitales mo mal hospitales kat makarado rin ala kasi pala state ang simit auto rin mo wala nga sorte kala sige da ko the swedel girel nimral dia kalswadel area development maloral at aklo dikul aba dia kasi operate model bila telepan bila nga Wai si. Ako daswe Marbou kada kora. Kami fokus more other order maklangar other order ma. Klugura other order. Ako daswe sige kita. Di imol tokol so algo korir raw ingwa explanation raw tokol eli. Kangara record sin of spiro kung tutukliya government order. Tutukliya ka benor order as a matter of fact. Mungkor amla niya tokol wasen dia kal sabela ka benor mo tutak ra olbil. Bukom lora ka dagrile makatetel time. Ako mesra hangget sing na kamkura order drisin mle ulma ada order clear of the swil was nga ma olbil oreora dimla ka maruring personally kam maruring speaker kam ko order dilo si sengaram le dru lele lang nga au result talngi yan tell gira sing si Palau si Venture Inc. Palau si Venture. Okay. So this is actually guys I'm start before I give mo olbil so governor former speaker ako kumlara olbil set time itam lo ka tutak gira la lease agreement ni ma former governor Alachi sorry void sell lease agreement masira gibom mo obis ngani pending lututak send appeal decision mlera kimwe blom reviewing mleb laktak kalwasing ngani alam tel olbir orior lotu takli administration dimna kalbolo sa datyal toralis dim tokora klisi tokora klisi mo ang sabela olbir orior lotu taklo mang komeding talam no tapigil setamel losa dringin anding giba mua obis ang already contract dalawang lagi SPLA makablement orior amlam katmok maadral argi amle advice wase contract clause ra blue bela malim sisi hindi kasi agreement la almo tomli masuma la amil katmok after agreement sels kumong lap sa temes agreement as next album moru agreement as la applicable malmlek puro mama adral la kamam wase hindi adral la Palau si Venture abay ulit to kasi since tika private adal sorry develop hindi tiya temel ako tutak lamal na momata tuloy to sa makarang asap edel mo great selling agreement yung help pero mamam magi-develop I think that's the only reason why kador rin sa higit ito kong namil wase tamla foreclose mortgage certificate ling Koror state gidil other government tamle part tel issue ti hindi gid siya dangaringin
kada mlo adul mo mlama gi recognize ma adala sem oi nganya agreement kami hindi sel mle direct mle o sanya la government order o ase direct wal nga sanga ngan to public place hindi tiel nga mala ro gi ne ora idu nga tiang resort area se imol basol di public tendro gi do sparing help generate revenue in the state. Sel nga mala ro gid. Magim lo adu mama adra tir was ya sugum gi gongel mutel rulitel rezoning mo resort. Bego mo ka arura officer rangers sa gid area matongin. Kom hara state $500,000. El momgadura building el state tamo design ringing ito ko ngayon lemokte kasi building symbol tourism bureau or office lugukmal di mo omes ato ko tourism rigid omes ay ato ko alba help luguk advice sa kabenor molbil sing rigel yel gutmok dili ka taram ne obangel se wase sekto ko pump station tadi kam na idat mo speaker nga mo Bermurta to ko pump station. Makmo mal ko di nung sa to ko mal mo ay dan self pump station segi del basyo. La ka mo dai taigel duduk mo high end del yacht. Ay guess el meng insured. Da kasi el dingil mo ito tisel bambela ada mo ang ngidin nga. Lel matamal mo dia kal cover da answer insurance. Hindi tira gilingер gi kasi kami mal smart. Dese dungul me trainer adra public core tiga gid ngara el module operator sel system e gid ya set up price gid sel once el me discharge el mombo modern simbal ko te ngara ngwal discharge Protect the environment. Misel me gid ya set up price gid matang dal sois ning udo do sois e obangel se awase al suma revenue tiel operation kami 4% tingnya yang alak kara sel lease kami se harar ngin mera state di suma revenue kami sel 4% tangalio aralalis sel aralalis harar sel ko ton leungin part tel agreement tawase al suma within the ample time 2 years se am 2 years dia am develop po state tamu terung so it was a win-win situation. Hindi, unfortunately, ne politics ma toko ya mingat mok. Mnodi akal to ko. Seguid no rakort. Gelbel adabay seguid adra la gida setta mamno tawta. Contract tel signer niya valid agreement. Dia kasub ilalla al moto mercel. Dia la time to ko mo niya kada mesang niya tamla singa ta default ta mortgage ti me la stake ta sol mo top de sing te la ngana 2 million el muhara rabang el mo malat el basyo ara mai la tam no agigida sing no gire de mal modong ok ple dia kadore el brula oya id to e bai gire el wa ge spil e mabor del me to gorger mo matiga tang on tap palis etir le sum mandiri ka tadiri la sum tablal sa bank inda ko nek mati ka tablal sa alis etir mal sumo ngai se le tem default te dum ela ka top da audu dia boel mo pe mortgage a de dum tel basio malu el sum tamla default te ngabang el para bidel etem de dikida still state ta dinga wi ga revenue أو بنقول سيا دي نقل تورا $500,000 يعني تيجي بيبريجي نقول ما كم يوم نرام كم إليك تمام مال وقت تيجي التايم دي الآن سنكون نكسبي كم يوري هذا الطول ده قال مقلون ده قالوا ده 2.5 مليون السلوك فما نتوصل نقدر لين 60 مليون عندين قوم نغشيت لبن تري هذا الكليم قال أوتما mo megi marar kami alam claim utmo ayang ngal utmo kalau nga sayang utmo rege lengannya di misera blue order di lekal mung tolu la to la kadore de bola idung podo la takla se bla bolo ay sel gang gestera
maklol udaw ludu dia udaw poy e bol giren monya tugubet sel adat top da olbi ma KSPLA mo obisra ka benol modong okle address cycle issue mung tabing up pa rin siya ukul dos pe karong mo da ngar obisra time ngadam ere malmong titri o top da information malmong hindi ako man saule candidate sil gora last el sogal bring it up at el tingin na naram kati nani ground breaking sira constitution day yes ulgum kungo obis sentara mora priority ra ba administration ra mo modora para ngaram kati amal sulang ano po ray dong aul mo asim so da mon maklo hindi adrablu hagagi da bachetra state tel natyang hagagi del man totak agilo tay social revenue ngalula government tergit ma mo mesagel me bachet tergit ra alasta kidia amil eliktel urior oh adut tabedia tal milyon mo udo del mo ko rula barang oti abay si sebe nanya utabel del will adura dalong la ngaram kati HOTL ibudol ma former president madrang abuko no al mo tomo kay se rulia para makati masera gi mem sis be kadaboy go orior o may se galbek kalbelu التال بلو لو رويشر هذا أو التقو ما قبل من ترجيذا كلو MCC أو المو رابانيتي والمو رابان مقتين نانيا تقل غنغاسي this is over 12 years هذا غني ما مقتين تانودر بربرب تا attention ما أقول مشي أبغى قبل من تقدم له تبديها 1 مليون non lapsing المرة ربول أوريور مو ومقد أرابطين ينام قد ما تمرين عسولة لا قبل continue قالوا قال لوريور غني دوسات أيها continuation لا تملا جاني المرة المي أداتشي مو فرانكو جيبونز المي روديم ما تبون أيها تقول جيرة لابلو جيرة الملمون السوق مو جيرة لابلو مو جيرة أدرابلو جيرة الملمون malsumong gatmok lo yalla ingi dro tira kala magdamal mon swad masa bayra ruba al mawin mle brusela ibdul mla mosmer ta barubas tigil na mo mata ma mosmer dimna kalesang ndi kalgire de lo politics ay gattoy di morsel lamatela toy ma aurior egut makling ma umrak mo aigal gingal boy por ahí dung aiga dongura rubagal los pergil dong tir el musharara masal dabong el basket engire del radio senga sule la rubaga mar adrablu e mom el mol ma win urior kadi kita dong kita diol da sergit mo sulang al binga petilang ma chukan utat alle boy dung ulang asule la governor Sudim الملو رولي ground breaking قدو top da udo e kama ngin set time diri al mal mle hebi politics orior masira da bong e diri al lolito ase raga beno ase medalut el musel mle walen e dalut lo aigal bayr gid el mokkal del bay la sera giba mo obis endim netul bay mle tri e moto e kadmol rulil moto ase altang agora di sil di gaya o ti sel rumula blor el ngara uldelid uloktub se uldelid el mer otamel al ud el mer igal ud el gida ospera bekal sils mlagam simbae kada swad el mo mesa iga gidel el blida el debe tel belu tigaro el debe el morning manganya basol lo borni o meeting e ulan direk ma kimral el debe tel belu mo mi pang seine morning abli mi drulin mo ngin ar may bre nganya bli los pa anya sir drulin ma ngaramatan
ma igal aldabe ra igal belu ilang ya karang wala mo gut maklit tal belu mongil wa aldabe ma adra belu ka adim ringe kita ngara blide selmer adel mera blid elungi dungi tekkere tira ungi larandi diskuma adamet murabli adrang adamet murabli close amondra al sablay tas el gut maklital adola ba gigi de rengra omasyo e malak klarat regular e motaw tawriol pending girat e mo agagi du klungule de girela es el program milisi ay langar ni abodor la Kamal misaule candidate number 2 Marbou. yes Ako na siya agora black gather information adra oreora sorin mo mdengay mang kora di ulgera ka ilo tatem manu explain ra uduswem bo singem mdele elol makluseng mo niya sing kura dur oreor kamo ngudur adra oreor wasengara atingin mortim to mo sing kura yes man sulang ako marmara telorok pela program lagi makmal menang asuli me udeling adili ramal ulel Marbou toka doreng sarablu toka memdu maudas gire la got maklel ma omelagat gatel belu omsyo na dia kadil kamam kandidat mo ka norma al tiria ukrumut moraingan lang tir legislators matlat di sensual del mal lo ay singil mo ra ko ngara belul mo ya telem satyang so del mo niya sa alan ng sel mega decision ng ngarang malak kring ikadilo Marbou nga diadik alan nga to the sang ang plira the maria mal tokalad Marbou the maria tokalad adira tokalad nga abu ko ra duwen ang duwen mario ng kadimrala setal gutigin mal advice nga mo a fine name is more precious than your name is more precious than fine gold and silver Saint Clem siya close to tren dia kasuan wa ang clear ada ma arbebi nga kan ludi nganyang algen kan gugumay nganyang algen kan wete nganyang algen kan sarwa dia kasuan mi sa anggal demang ala mama dia kador dia mo limsan udra kloklet tra asumanya swade na bol kasi misal omueran lungilar mo pokokit mo klaung lorio baigan uro nga bermenta tidongura aruba adablo almulgonik masaruba kamelyok sa yaruba kaya malilt hindi ka doon ngalia plan hindi miski tatala adrablo adrat mo tirgagi darat a plan na digmilo asi kumkarang oriol masam ok lalo ko mo kadon ng lisel plan na ruba ang adya ka tamrin campaign adya ka tamrin neutral do sweda mnek mo natut ang tilit ka edya ka pagod kandia niya lo marang si afay diri was india adongo na ruba usper ni set time ngire set time ma al sumang kapili ko kami olitra te alla le ruba ka diri miskita te alla adrabalum sesel mal kibagalik tatto ko giban mo ruba kam sisi miskita please edel milit raungin mamaknit miskita free will mga kadiri nga logi at aledri nga logi tenga mal apil ko kami mo aktiri nga mal olita ngesora tel senkyo mo sugal mo sugal sen gukte basum sen momdasak mo hospital lombarak mo nakabalment tagiri long sir karon agiri den mo sugal mata tokola lang ok mal tal basul ana mo mling ablay mal na mo tal basul kangara blara kabli mal na mo tal basul ka kangara mling abarak sa malubang kangara mungel lang ok mal na mo gurusi ospagos sa mo sugal at tokola mal klot to kaya gidel
Ketora suwer, adalah suwer, ma adalah ral, ma adalah denggi, ma adal me ada kadua, adal masih ada ndak kadua so me akpok hara denggi raw. Gire del matma ya kasi mo partner mo ada PPUC longra ingat tu saya table order ta dalang oklo roisa adal subsidize segal baby rabalu. Ngara ukras edel matma ya kan sel giril kukora help para alang liter. Dila kada bu lagi gidul urior yang ring mga ngatang yang malapil ko kamik mo siya nga mo mau deswek e olnita te almos monsieur raw e dong raw e olong sir ra e genya ko albangalem alangalem el gumrak ma government gitu oriora asab LMCC lo siga te alra rule el morar adro ko kada ngasel Endrik masih kada maral lo roy sarad ele kada patiga ra mudrar e sodra adro rule iwa ido udale ora ido dia ka somat sang oya le bebila time semela oya lo ngora ding arba be morga amar semin morge membo de gise ido meselora el mail men en gidro gul mitigo gul bekka mangati ken ngara kamila wes ngario tirige ya mo sia sing rigi ter government selbol sisi en gol hotel semana mo si kita government again candidate number 2 del bud no matter what outcome na senkyo adol ni te dol mol nga patikireng el gawre me gagul ya kade dang mesra dang wali kamal masaul ti almal amle ungil lomso de la candidate sira Mr. Marbou akum daswa blur ore ang altangatle tani terror candidate semrial small down the swir maradro ore amo blakatak milil traada lo mrar ngil wasi tatirgang idi akal katingil ladra buay kadam narong siya aklagay ngara candidate Marbou narong siya aklagay ngara kabenor ayos selgo to club ko ngir rogo om dasurak lo gorgaw lultoy ragil giblam moreg de lo kiti tlo tubdatri tirgal ad subrian mormurt aku da siam dengar elek magragiti tege rogul tugol gumral wasiar adro ospel gire makri si siul tretan moraga menoro na katial mla morgdia alan el gititi aku da swaiga maklab gul merga madang akle maklangar now at alla dingara imam 3 minutes about a future orior the next 4 years. Yes. Tam kaltanga tra adro orior me igang siyata. Amne tukubet sil programa ra candidate Marbou number 2 peace mura blue orior. Kumsurang Thank you.